abusua Sam ready ensempii ekoso ewo oman mu ene abrochiri ennene ye bedi ho enkomo ne nyina ene sei enne abrochifo mema no bi ensem a omo ka ene se enne Ghanafo ema no etwi omudi yi pa ene sei woni ndi nkomo one ne kasa se o mewale bese mbewale a afi na oba no ahyase request enoma pi efri be ma no ode ma no senye se bia wale nti na ode ma no nemu anase woji nemu ode adwene kese ana egi free eye emema no eho enti samre abrojifo mema na pile pa ai no mbo se omo ti Ghanafo ma no to so ade na omo ye no eye ebisisi ema no aye wade enti no mo ye ne ye ebisisi da bi enye no kwan no so se onu be ma be hia wonni bedi nkomo ma me meware wo se yomate no afi ogine wei egine ka egine fie ena ko han da ma me ko yesem emema ne nyina wi ade eno de no masa atwi omadi ena abrojifo mema se omoni ada ho ena Ghanafo nse omoni ada ho nti ye hwe ensemi enyo panyini baako a meka se omotade bidie anasa ebi ato no eni bedi nkomo afa nsemi ho wona ni trimpo na agino ade atodwa na fe ye tie de ono so ma ne hunu a wo piem na Ghana ni ba ede aye no ye fa binya futu ewi abejafo so ba kire mo adwene fa sa ensem a ye bedi ho enkomo no opani ede de mu empomo ko de yankopon adom ajana dom yankopon adom yeso ye ho ye pa oh okay ye ho ye yeda Ewrade ase na entie abetodwa ne se eye Ghanafo ma etwa bochifo di eni kwa bi ensem enkyeremu ene se TF me de akonya be fa so atie akia mometiefo nyina na de tie ne se ye ne ye wo amana no ne no enye se bia eni ema ni kroma ema okroma ema oblochire but ema obuchire ohu mba utim se ema ni but eni nyina ne se ebia obehia wo krom ni Ghana ni ba ebi wa ha but ebi nso no amommo ha no ebi adwene no enye se wo be hia no na wo ne be di nkomo se bia oh me interested ba bia wo hunu interested by you na me se bia ye da yitu an mo na yina yitimi ye da ebobra ba wo akire na wo no di wa adwebe ma no ono wa na adwene nyere eni na adwene na nyere da eni wo so do be ya ne se ono na dwuma wo ye no na wo hia no nti e ba sa na wo be ma no eyesa na wa yere like bia why the step into the ben say okay and any other intra menye da mempemia mi kuruma na say bia Ghana na menye dai mempesa ni pa no na mi hunu na say bia ni pa no ni da form we just obu ade or respect you nim kasa say de be ya woni be ma no bitimi ayere obotima ewo benya ama ono sa be ma but sisi and dia kwa ni say e bia obehu ni pa no sisi social media ya be no ana wona so obefa obokoso a obehu ni pa no ena two sisi ade me pese me kan say social media no koso na say we say bia oni pa no na bedi nkomo in the first day bia wo ni picture oni bedi nkomo a jisa mo kasa ne ade but e bia ne picture na wo hu ya it's very beautiful but what ya beto wo na wona ne kasa no wo ne be kasa na actually na bia wo chere bia wo pese wo free video call na pese wo hu no and no better different story oh me phone na you say before na you say and no e bia wo be man okay no problem wo de bia wo beti ase ama na say bia okay you work na no kre na so bokombo no na bia de wo ka na nya no kre na bia ono picture kwa wo de to wo nye ono ankasa e obi picture and wo de abeto ba wo say oh this guy is very nice the BBI come ne kasa e fine but e chire no na obehu na bia nya ono ampo na ne kasa eno na nche na nipa so bia obehu na wo ni no bia obekase bia obedi no wada say o nipa wo sumasi we de mahuni da e wo Ghana but me hu say oni nipa no esumasi eye interview o TV so no ena me hu say da bi nipa sumasi we de minim ne dada enti no ene try say me ne be kasa na say bia e kwada ma wo na say wo nwale bia obetimi na yedai etimi edi nkomo bia obefre no obeji penny anase bia obefe we nya no nya no bia wo ye audio no no tie audio no ena no so yedai efro back when you no so ye audio back but after that na wo ti audio no ye na wo sa frɛ no na wo nya no woni na kasa ye na
wo start say bia wo di epe asama to nenim o mehu say mehu dada minimu say mehu da wo Ghana da but mehu wono mehu say jesi ane bia wo da hokwa uni obi ani ho enti ene nti say wo ho kwa wo ho da hokwa na say bia uni obi a no ho dia ene emeti no ayi eti etu ana mo obeji penny say oh yeah ai nipa no obeji penny no before now when they start now no nobody can produce oh say adamu am wo buchi ni de yene ayeti Ghana say woji osi wodi a ese wo dey wutimi send isika na wo bring isika e should be didi okay e wo sisi a wo do anu akoto no so enti e dia wo so be ma na ese wo so ye wasede say obohu say wo so o ye bibi okay fine na bia wo be wa dwe say wo so wa accept wa chia to munyina maka ama bia e fine enipa ne bia waka no wo aka chia ne say na na mo say na no person nutu na mutimi ye dai say na me yado ne say mutimi wale a mutimi abobra obaji atum but na adwene mu no ne de onim say de waka no wo be ma no waka kire no enya de a otitum ona adwene na komam but e bi esike bi a wo pefiri wo be ma no hunti obaye na adwene say waji atum enso nya no kore na wo start ya wo de wo no wa dai wo ni kasa nyina no bia wo nya start ya dai anya adwene papa awo no ho a wo dwene nyine adwene papa ma no oh ene every month bia na say big days bia no be send this come on but before that start guys send this can na or accept or just or request more sika or prefer obi a be pesque bia mpese me die business be pesque bia mpese me die say na no was start nti bia wo be ma no so be hu say bia wo pa oba no nti no wo so be wa adwene say oba dey oba yama say oba dey oba bua Obayama no. Okay. But Obayama ni na no chino ebia no makra wo de send no. Wo shepu no ama no. Wo yese ma no. De wo nyina chino no. No to me say empukura no ono na tikura no. Wo sa Obayama foforo wo ne no ho. Eso on kind of correct. Wo sa Obayama foforo wo dey. Wo ne no ho. But later wo yes wo ha na bia wo de wo ni wo adwum kan say bia wo ni nipa di nkomo ni ade ade no. Jese wo sandis kama no. Wo shepu no mama no. Oye bibi ama no but ebetore bi na chiri no obaba Ghana na say obaye wa say obebe judith so oba be hunni ne bebi a wotie na bebi a wono oye dwuma na so oye nyina no ofa oba be hunu na say de woka nyina anya no kore de woka nyina no anya no kore what you say okay ka no makase akase nti woka wo dem so eni obayi because be me bia so expect say obinya oba oye de obo homodi because wo ba obo homodi a e ma no so be support said ye be ya wo so no be bitima ko ni mo na wono so da akere oba na se bia bibia e fine a I'm pokra no se bia emwo bi kra wo no hia be man da and moment na bia woni ska kra na obitima afro oba oh e bia chiri se bia mi hiska bi si fine BBC mama ana bi sana wo be bana wo expect so be yin no na wono wa ye dey wo yusuria hey na ge wo expect no kwa enya dia wo this can be ma empokra wasani no ma brand say woni say o ye business ono no business na wo ye no wo di business a brand onye wo be ba no 10 cities kura no wo be bisa no wo be say deny oh no man be da come many pass mesi na dey free then so be kom offer this can na why they wo this can wo this can a just and na me no ka say e bia yim be first one second one ama me de ka kra ba Ghana maka no kra no enne ka na bodi ni ba no akodi oba no sa me what's the car amana kodi oba bi ho say I send my ship car ama me ba Ghana me ba Ghana sara car na ba because me ba na me tam so the time so I dey aso esa me sa ba back inti ba sa na me say ni okay me ni so ba me ni be wale dia na say bi tu na mo di car ni ho ya nyegi eba ka na o ma me hwe sa me ni tu ana mo ba back no ekiri no was starting and all ye different audios and all ye different audios the audio ni ti ya that's the near o keke ka no ensem bibiri ensema ensem fata nyina na o ka ati mi komu na se why na adwe se enya dia bitimi na yede asatena what you say Mr. Bacho me tie memo atoa so akra se wo hwe eya Ghana emaba wa no ene omo adwin ususa di entina bi omo ye saade no pe no mo de di wo no
Te say dear air cost one. Mefa we akonya so no maka akse ye na ye wa continue say the best thing say ube wa je say ube be bia obu oba no next no the best thing say ube ba Ghana mom na ube hu ni pan personally hu ni pan personally na woni ne yes and ye obu nyina betima ye de akobusuam wa kwakohwe be bia wote ukohwe lesa hu say ube ma no woni ti no ho lesa ya said say wo see wa ka say wo person wale na nania wa ye den obe yi wanim ekere busuan wo yi wanim kere busuan na oh eja be pamche mo di sei be pese me ne ye de mehia no me pese me ye de me ne ebobra iti sia me yi manim me pese me ba bi bibi kakra e kire no bi smash date na me ba be ye asama mani asedi bi ese me ye enu mo na ese yen ya ye wo buchire yetimi etu saa na mo no but say ya ma ye ni ana ho na say ye ma ye adwo say next so e be call social media so na ye be ya gele say ye ni wo mbe kasa de bia na wo be di kasa sisi ame no kasa yi enipa obi anko a mehia no a me yes me ninu no ono kura gya tum say oso we prophetess we of maame me de me na me no Ghana ansa na me ko but me hu no na Ghana na woni ni ye interview ewo you so no TV so I'm so this guy I know him long time it mean him say be a CRD de o si o kasa de bia onye de onwale ye menene kasa aye na me bis me friend na me ye wodu ono so e ma me reply na se menene start kasa e starting ne kasa ya ono ogitu mu no am so kenya hwe na me adon ye guso aye kasa it is short time na be just 1 week na no start e business kasa it will kasa na me ye ma me yedin am so no problem but the me am free ma come meeting na send e bia no ye wodi be didi na me send the first money man 11 million na me send man so on the 1G on fanye. It's the second nurse was said demand say or pisca almost 150 million actually. Now what the quacoto or the quacoya as out as Sibia once and Nasa Sibi arches or quacoto. I'm say, okay, when we have to me so this can be a may in team. Yambonia but me just say or business as can nurse what the pressure and what they told me so anything behind or fra ubisa or fra ubisa. The one I mean, dear message, there's some margin down. Na me to me boas na me de me so ge ihwe e bi anyi sika bi anyi pebi no pemi na e bi sika a wo hia firi me gonti e na wo ye de wo ye sa iti da na me sika sika no the one bi kasa me say okay me nye me sika no be 500 na me fan send na me hwe and am this can be 500 me sika sika no first you need to say amount na wo expect na ama no one friend second day one friend third time na me hwe na me friend say ma me na wo sa na wo ti obi a me send this can kwa no tempo bi kra we na obia Mr. George ebia me sakit kano ebia say wa frɛ eti mimi ye would you say next sika a wo prefiri mo nti na wo ye dai wo ye sa we wish you sa we de no say nti makokasa nti ne bof nti ene enya de a obetimi ma ye toa ayi the race ni so bi that is eno ano no ena me kokai na so okay fine no problem we dey say me nka somebody but na me dey so wa hwɛ say me pese me hu sidi eti mimi bi ono ka sa ya me ye odi woti ye no o se ene no ano sika na o so de beba o mo disi ama send sika o mo 60 million something million 70 and I'm so this the mimi the brand there me da che no dia ka ne the on family no de ne and no chena up to now be seen on face can ma eti odo minua rapani de me pesa me kan say Ghana for money bi a o mo ti Ghana o mo social media so a o ma adwene say yen ya wa buchira ase no empukura no obi woni pa first day o ne be kasa obetimi aka apuche se bia o person ne tu na mo na mbobra eya dia se nipa no o fi se wonya wa adwe se nipa no obetimi tu na mo a menni sika because so wuti sika oi se ne nibra o ka nipa ko se nipa na me nipa e bone because adia o de be nipa no ene me nipa ne obi na no ana so obi bibia ebetimi nya wo sa nipa no. What you see? And until me person me fa kwan yi so e de atu ye ni ai wa buchire yi e fo se ye ma yani na ho wo de wo po ba na bo modi aso bo twete kita ko Ghana ko na ko na ko hia wo ba na so wo hu se wi wo pe na ani wo ko ho abusuafo amanye bi e se wo ye no why dey what me aye na ya hwe yi a e ma no mo de sa o mo be didi e hu sa e de atwa ye di sa because of ye dey oba ye person ni be tena bo brent eno nti na ai masade we nyina eba iti Ghana for man na
omoyo maji say nipa no ohuru anase bi o start so ne na kasa wa wo de onim say nipa no mpe no is kenti na wo be but omonka hu say nipa no one day nipa no we bibia and is so be dey bitimi aba so it every istajo ye me pese me gina wo fidi kase so na me kase ye ni e wa kwanturi mu no ye ma ye ni enna ho ye ma ye ni na ho ni very careful but so Ghana former okay they okay eyade a una nkwa na to anase bi a Ghana fo bebre na wa brochine no sa de na eto wo mu Mr. Joe e bi ato because wo share wo tie social media program course ni ade a eye pi enye se me nko a pi like say social media mpran na ohunu se enya na what does it social media so obi ehun obi o social media no na di ko maka no ohunu se sa enya na well ebi wo hono ma itimi gina okay ebi wo ha itimi gina obo hono ma obo hunu wo ye faithful wo ye obi a odi nukure obi di nukure oni be kasa kama ebu odi office wo ye genuine no obetim na kasa video bibia kama obeba no bohu nipa no si de otie wona ne kasa e wonu say the same thing in nipa ne tie it be good but it be so my do say omo de omo adwene no eye omo tito omo nim nya so omo ye smart no omo de omo adwene be di sa nkofo no ye ne ye obichirefo no omo de so omo de ye plan ani adwuma omo de si wo say no omo ye ema omo no de omo de omo be ye sa ade no abu ye ne ye wo abichirefo it is hard any day omo ye sa ne ne next enye it say ye it hard ye so oh okay yo open kase e mehele no wadi nkomo yi pa na kakra wa bie so ade a kire no yeso e betena se ne bobo ho na ebusa de kudenti a Ghana fo ma no so edidi eye abrochifo mema no na ye hu botae no na fe mo so motivation bia de e de film de o kan de I think say eye good say money beda ho yi pa say de be na obi emu mfa so yeah it immediate de make can say za o ba kro na wono no sisi an why na adwene say wono no wode na no de wode ne be friend kra afi de won fa phone kra it be my identity number okay. For this kind of fan one first kind of ma on fa na wono asoso no say yi na na nyame adwuma ye di nyame achi ache ye betimi abiye na abon pai ye ka bibia e be ye adwuma nti de me pese me kan say wo ba bia wo fi say be ma no wadi nkomo na wo fi say ontimi ni entua na mo no menyi ni sika fine se nipa no kra no wo die se woni po nipa ni na ye bibi kra mpo a wo ni wo be ma no be kwan obefa kwan so oni nipa no kra be kasa na se bia mo mienu nyina no ma ye dey massacre a bibia obi adi na asem ko but omo de omo adwene say omo de omo be di bone omo be omo adwene so omo die omo bone na no be di ono a enye se bia oni ni be bibi wo sika no obechi di obek trick so sa de bia wo de asa different anything bia wo en sama woka okay different bia wo sama woka okay anything no ye hwe ni me pa ye da se pe me fa George all right yo I mean shika amen yo abusia sam radio na Adepa TV na guso a wo hwe no ye bo aja kopie mo abrochire mo ne meka se Ghana ni a Ghana fo ma se abeto dwa sei omu hwi eye mrantie ni dipa Ghana fo na omu so abrochire no ja mame nwaro mewaro na fe wahya se gigiridi na fe ozano sa na ebinom eka sansem na sei security a samre yeto aso ya na se di nkomo Adepa TV obi ato wa na wa test dia ma na so afre dia ba eye program no so na so de wasem e dia ba abejafo atena se ye bedi nkomo se die ntikwa na Ghana mabawa Ghana fo mo ye sa de no edi ti ade ntwa ho 30% fo na aboa ye ne a ami ye de sa nkomo hwehwe wo nyina edi ebrem nti ye twa ye ho ne akotie 30% ye ba abejafo atena se ene e ba wo so nsemu ahyeki nsemu yie pa e wo aye Adepa TV aso na wo so do adwen kire edi aba nti ye twa ye ho bra sisi a ye ba ya to adwumadi no so edi amamo tap send kwantia ye fa so send this free amanoni ever Ghana se wo Europe UK wo Canada oni how bia o de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no o download the pe obebusa se wo promo code and once wa bo Adepa TV e dia shem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana e free of charge
ebetimi abeto mobile money wallet and as a bank account. Tap send rate mu kenko. Ibia yo Ghana yo buchiri ya yepema say pese ye pe oba o good oba obu ade respect ade che say humble forceful che say ebi ni obi a ebetimi awale no ana ebetimi na a start a relationship ansa na etimi akwawale e mani bi na omo nso a omo nim se ebia be ma no dey start ne kasa na what this epe asem tu nanim na onye interested no ma omo nyo ma adwene se omo baji be ma ni sika oso oba we se ofi se onipa na be se ope na ofi se ompe wa adwene mu na nkasa de wutim hu se enam se sika nti o nipa na be ka na se akwantum nti nipa na be ka na se bi obeti ase obe accept fine na wa adwene mu nim se enya de a asam na nipa na ka no wakoma mu ni wa adwene mu nim se enya de a wo ni oba no wo be se bia wo be ma okra me ne betana na bibisa fine so ofi se wonya wa adwene se wo pe nipa na menyi sika na me de sa asemu ye si ebi efa sa odue so e de amount menim se wo ye obi a me respect o menim se wo ye obi a wo radio dwumam wo che se wakwachi fine enti no me pese me de sa asemu ye fa odue so na wo de yes our program ema mani bi no mo te Ghana omoye o ma dwene se be ma hu nipa no now who say oh ababa we a nice guy or a nice girl oh we will be our fine ebi ni parana kasa wa interview wa kan bibia ni we akeke bibia fine wa giatum na we di short time now na kasa di pano start here na wa start ibusisika ebi na be ma no so de so wahwe opese wo hwesi de ositie na we di short time na wa start so sandi se discount on na wo oba no so afa ho adwene so enipa ya me kana asem ya medie wodui se na bibi na kasa kire me a enam se ese me to me boas na me hwade me ntimi fa 100 and something million no nyere ensende oba wi ohiamoa a wodi pressure to me so every day bia ofre a je se me kra na me yes o oni me send 11 million man so wonje na onfanye dey onfanidi and dey free mami amakomam am de man no after that this is star o demand no or the pressure to me so de bia wo itimi dawa na bibi catch am say okay me share am fa just 500 15 I'm saying $100 me fan send no na me hwe ne art obe art ne bia say scanner or expect no man fa ni nyina ma no na me hwe de obeye eti me yes ade no na me hu say nyame kasa kire me pa na se me di say almost 150 something million sende na nka wo de waye me nka wo hu de waye me nti ajo said the enipa wo yi so nipa na ni bra wo ya de ma eye ne ya na wo ya bi pie firi ne mu a na obie na no kasa mu a e ma wo kansam e ma wo enipa no na ni bra adwene bi ba na tiri ma wo ye nia ensam fata because ebia ade kro no be ya de na wie no na ade ni si wie a obi gya ba bia obeka different thing abusuya samre de aburuchi for me manager o ma hyase o mo so eka ensem a eha wo mo ene se Ghana fo emma no binom ayo madwene se o mo ye mbukata atwi o madi agije o musika di ebrekoro a wo se ko mo ne o mo ware no o mo no mo ware na ye o musika de o mo gi edi eno na opani kese ba ko de ensem ababeto abajafo atenase ebedi nkomo na ebusam se di enti kwa na Ghana fo ma mo gije aburuchi fo sika di amo ware wo obiyafo ye mo akwa abama de party wo so na ade na Ghana fo mai mo sori a mo gi aburuchi fo sika di eno mo kasa wo tetefo so no mo sani musika na o so mo ware wo e ba ne say Ajomeda wase na madaya shofo so ase. Ajo se
Wow, show me. So what see me number of programs are. When was me to me in Shakawa? Yen share me kawa. Then so day in and day out, me kasa mu bia me kasa mi wo obi. Mi wo obi na me won me kan tra keke me kan kasa me oba warefo. Die ntia minima na mo amaye de metu ni bebi amakọ e wo me relationship. Okay. Nti enya afi na minim se me wo obi no se de nipa ne sitie bia me dey. Me penisa. Me penisa nti me nya ready se me bedi dwa e wo social media de so nti no. Me fan tese me wo obi. Okay. Nti ne se me kasa me wo obi na se wo ba forward a hu se maka. Ya me ka what ma. Matthew say. And one thing that as I say braya or kasa itias say. Oni hu kwan se otu abrochirefo ni na afo. Enye onu no be chiro obi de onfa ne kaka mo. Se atoa eno so nkyere se ebetu obi. Ensatea ni na wo we enye pe. Emma aye wa abrochire mmema ni bi bebre so wo ho ma. Onye hye oba ma me hwe wakoso ekuma. Onye hye oba ma me onofo. Onye hye oba oh I'm honey. Abrochifo man. Sie wo mmema ni bi so wo ho no so so dis adwuma. Omo ye dey. Ma onye hye oba ma me onofo. Onye hye oba ye nya video call ma me hwe wakoso ekuma. Ma me nhwe ene mi nyanka me wowo ene mi nyanka beti wa he musrade na wo hye oba woni ni ko sa school ne sika no baby saw so wo de opesa woni ne to chacha so baby saw I met my man for good 4 to 5 months na me bisa ni penny that Okay. me can some way on record no wetie me when I met my man for 4 to 5 months not one city Nimbisa ni bida. Ba kasa so man kromo data the way city. Enkrepa. Kasa bia ye kasa ni data bia was coming from my pocket. And to say bosume kura mpo se bi share data 400 cedis. Sa 4 to 5 months na e ye sign. Me salary ye sign ana na me bo sa abura no. Wasuma e bi won kura mpo se me koya ade ama ne kura mpo na me nji ne penny. Okay. Oh, my child, dear, what hammer me in the case. Na eno ne ya ka na musume na magimi ana. Ana na ma adwumo ha. Ana na me hu ne so be amada. But rather na minim bebi ana me pesa me ne ko. Minim pempenso am pesa me ni dru. Ana me nyo bi a me co relationship mu a my man say me be chiwadi. Enye oba bi aso no twe be amadi. Okay. Ti bra no say wakoni ya chinedi a mo from the sign na Ghana for man na Ghana for man. Was it ebinom? Whether o can say ebinom na say wan can money me politu ebi mo adwene. Na abrochire kura mpone mrofu ni kwa mpone wo mo kucho emrofu ni bidi. Abrochire countries bia ye wo krukufo fitafo no so twa won nku fitafo di. Say when I want to do niema ye na so obi tru di a na abrochire for man emema no na so we careful and girls ni person yesika no mudie na de yemfa ni se we hia wo nyonko baampo fa ni se wo nua o ma ni bibia na de na aba oh dem so one no share no wan kasa ni nua ba wase wo pe na ha okay kasi asem so we hia oba enya adwinfi wo de fa ni se wo nua ba se o ma ni bibia man no se efiri wakuma na wo de ma no okay but man say wo pe bibi in return I repeat me wa Ghana ha say ebia ni pa me na wo ho no oni Ghana 4 to 5 months na me bisa no one city da no no so send me tekuda enti na one send me tekuda na ofre me which I presume say Ghana ha ye data boy ye day enti se ye ka kwa me ni no bi no so to me so me to ba me masam ye mobo se onu o ye day owo ho no enti na masa akwa ye oba tie ni ye sika woman there's no temptation masa akwa ye oba obetwe me day and day out be a video call so na consume credit ofre me bia so onya me me do me phone da de bio na enti me sata na me susu magimi ana ana no so twimi di ana tio ebia ye hia ye no so no ebia wonim dia call so ebia me ni nipa ni ntem enti dia call so bia be so me magimi ana cause ebia me so me ntwene ndi
manga se mi pewe ana emprepren say no baby amekobia in as much as yen share me kawa no mi gusu ka se mi wokunu intimi so ajimi o da bi obi bisa majimi oba yen share kawa just dey ka se wokunu papa say ka me say ya kafa me block me am ho chance no kre nanso no mi gusu ka intimi timi aka say mi chance ka na for ma de na omuchi abrochefo omudi omusika you attract what you are you are who you attract. Samiti hey na me shi abema me ne wo ho. Ana me ma dwini na se me ko twini page you want to have a twini di. Tie pa. Me tie pa. Se me nam na so make ka ma bosso. Kojo e bia me se wo abrochire me wo Ghana ye den awo hu. Ami twa me ho ba ko bi na me pepa ma no ho. Me pepa ma no ba se ye den ani ehia na obi esi wo no. Sanka me ye oba bia me so me go Jamaica ka ma bosso. Eye den a me hia no. Ono so ba obetwi edi ana ye be hia obetwi edi me nya so mfaso and me nim cement sa na me nim say no ba bia na tisa still me prove me ho as I said me just trademark okay anko yo me leaving legacy who got me record scramble with the man I was with her still you never say oh she was with a man and I said no oni obi wo oh no obi wo no obi wo ni en worry ni kwa but still so wo kunu they make what me to ase pa so ni be ma wo ye wu na busu ni bi kura mpo na so first knocking kura but say ka say e ya aware e no krepa in that na be wu na busu ni I shouldn't feel proud ka wani na mba mpo me feel proud sama aware na ka wani beba enti bra e bia na wa so ye stingy we share ma bia so what chi omodi I put it to you Adio, miti he ofra wa me so. E bia ofra wa me su yi. Na be ma me ne wo ho. Wa so mi mu na me duru ho. Na ye kasa sofofo mo enkromo ase a. Akasefo a me so mi ka akasefo ni wia. Na me hu se oh baby a medua be ma da bi atitiufo esikafo bi na eba menim. Na me wu efi me ho se hey time na me fefe no. Aye papa bi na brante bi na suso mi mu. Emma me do ho na every time I be din sika na ye be twa ya abaso no na me yi na ma baby it doesn't work like that you will remember me when oh she oba ni just a minor push ebia baby a wo free ba no ye wo force say akutia wo ye wo force so akutia oba no aso wo shi oba na wo say wo pen no wo de wani to form e wo say oba yi de nka bi po ba me wu se bibi wono ho a emma ne ho nya makono okay bibi wono ho a me ben na etimi sunsun adan na me ne nkosofu bi ho nkoto ho na adan no be se me recommend dunsini emma na sa mala mi ma but e bia na wo believe ya mala oh enya oba ahima e bia woni oba ni believe your pet oba ahima ni bibi and never seen ko je mo spiritual father na me spiritual mother bi wo what the name kokeke now spiritual father na mother in checking no we say error bi wo ho no ma na wa boa no but in plain kwa ko kamia yourself e ya na mema ni bi ni ma ni bi wura fi omo say wo ye den ya wo fi fie mu na eba wo furu ma hye baby e bia wo fi okwa ware ani ho e bia wo fi wo wakwa abrochi alright but ye mpesa wo be ware e bia oba ko na ye pipa na ye dia ba ye hu so on na ye wo gudie so ba we bia wo ware na ye wo life one time life asesa ba ye mpesa ko ware ni ntino ni ye pipa Jezebel bia ma Jezebel no de oba wa kwenwe o si mu santa wono no ye okay ye se kwancha dia fe ni ye disika ene ye ene kre wo betime nya be ma kwabna ni wo ho wo de na no ato oba so so ne mpra no mudu obo ha chaskele obo side sa bench na me ke wo shi oba na yi na kume say no abrante when no matter come rain come shine me na na so sa abrante ko na sisi mu de wo de na si kasa na abrochefo na ya sa person mu di yesika na person mu di yesika why the person di yesika why are you come ni o kromo ase why are you come ni no it's about time ya omunje sa kasa no asim se wo de wo konkunu ya wa abrochefo ni bi wo so ko banga na si e ko di omo o wo jire wo ho minimo bi a wo jire
ewo outside na so oba be ware me type papa na ne afio enso oba ware me type wo ha e de ne sekona me kin oba na ni be ma no ho so no na odi ne duro wo me no mo bi wo aso so wa ware ne jere so oba fa the side check e de ne ko e no so papa you are depressed ko doctor on sao ya ne ma e no so you are who you attract. It is a woman na wonye cheater nyame onfa cheater bro simple say nyame e di chana we feel for bonsam for the cheater bro you can turn that cheater no into something meaningful. Okay, you can turn that ebi we share shower for that. Oh yeah, we share for we see ye ni ebi mo ma wo bon 10 yeah and so wonya mema mo ware obo it's ya den na wo share ba wo de le fan say wo de suit say Ghana for ma pesika die omo de chi abrochire for sika aso usu ntwi obi ndida be ma bi wo no share ba bia omo ba ni sika na ni sha be ma bi wo share ba bia won tin so ba wo de ni sesu boafo se bia tibia bi mo wo obi ni free sa tibia no e bia oba na koma mu nyina oni mo ebisa oni ma ebisa de na koma mu na o expect say oh abronte me ni wo we obi mu situation ni keke na bebi a me woyi me free wo na ma so ni mu keke enso abronte wo di ka ni say IQ 10G na nam into wo di nam nyina so we they will sit obe ya me myself me na me fa me sika be he no na odinani ebuo so say so for me bi atwini edi asofo ma me fo mo ya confirm mo be da na prophetess I don't know how pen me boa papa okay ya mo asofo fo bebre wo kro mo asa na me comfort na wase me ya bi enje I don't know how pen na wo ya de wo hu ni say o ye sofo me boa ajo me okay let me say oh nyame tena oh I don't just wo hu ni say o ye kro he said I don't je na me afre no baby a wo shia no minimum ma wa fro or baby a wo shia no no de o down from okutukutu obi say wan see the wood man cause who win say o ye poporo de kurase ni o ye titini ho ba yeah wo so say to ka mo baby eni a twedi na ye ntwi wundi wie oh that ye ntwi wu ajo no ya tena ajo mami kasa me wa kasa we minim say ebeto bi makoma so na asebi muso agufo okay baby I want ana ni refi sa higher party oh ya say ndo o kana asem ti ni refi no say eden ya kama girl me na me answer question no na so di ato aso internet di person what no no better papa di what she would di wo ka ho no ni bi say wo aso ni ya agreement say me engina ho e bia sa time na wo talk ka man say nka me na me ba wa kwan mu a aga du kwa makasa me wo popra na so woni say me wo popra ya me sie ya ma show me ponytail mu woni say me so nkrofo front aye bi no wo so betimi di sika to ma sha ma me so ma ye fe wo share baby no wo popra woni so no so no mo skin yi bi a wo wo panye no obetima wo ni panye bi ama skin so aposo ne wo popra no woni mu say nkrofo twi obu ye bi no wo so betimi de na kɔ na etu ni bi ya ya mana na edifu pe na mama de din mi pe we mi chiri we ye be buma fra so for ma na de wa asem ko wie ye so for ma mi apeta pe Lufthansa che bi sie fo na de wa asem ko pie ye ye ka se de atwhwem so ma hi na so wa chi o madi okay ye ba so ye ma kwai ama on me kasa me sa brochefo ni bi adwe oh za David acho oni wo kwan se obetu abrochefo mema fo yes what you say na obi so ada kan ni na okay it's at the end of the papa into so Ghana for you so forget one there will be forgetting and for Jamaica ni Ethiopia for man na one thank you ebusa okay aya the party Mr. Fagin che ebra ye be koso na de bobo nsam ye ebeto dwa yes Ghana for man no mu twi abochifo mema ne di mu di dwo musika di enra ya na ye program ana aja obi edo so de nkofo betu kwan oji amfoma ntukwan owie no omuso adinafo ba bi amase na advantage wo free wiase ense na oji obi sika adia you very careful for Mr. Enkoyese bia me kobu na faso na che oba ho a kire or now in the right sense ajo this era no or baby no one or person
onam yen share ni kawo oba bi ape but a man no susu bi wo hono ma omo di omo dwi na nam yan title Okay. yan kasa ye wo ma be bi one of ya bitter. Thank you. Ye wo ma be bi one of ma kuma eti omo shedem be ma di bi a wo di nje no na nso no wo di nje no ni we fi no so ba pa na wo ni so ye popular wo susu betimi di sika esiesie no eyi na firi be bi o wo no na wo susu wo di wo che kasa yes. Thank you. Me say me tell me come university. I never bear man dey call university. Me junior dey call university. I no be na dey call. And correct. It's and then me kunu me shaka wan so baby amedu bia me simi wo kunu. Baby amedu bia me simi wo bi me dey majimi. That be. And ajo eni say ye man kwan mo kase and abroche for me. Okay. Who ni hu kwan so be two. Afu. So why you register be two for dia? And your question will record. Say you show records na wonchi on baby ending. Yeah. Then you have every right to obey to abroad. Ebia no yen baby ni. Thank you. O de me ba so. Thank you. Okay, ebusia for dey share bread. I share this wa hanom. Sorry. Na mo na we say ada dey na esi a mo sorry a. Mo twi Ghana abrachifo mema edi. Mo gigwo musika edi say be warum na so mo warum na mo gwo musika edi no. Ada dey na esi. Eni so adwuma bi aba Ghana na. Asam ne kwaya misre. Okay. Mami fe fi dikesi so na minchia ahwefo ayehwe. Thank you. Facebook, TikTok, and YouTube. Baby biara mo hwe bi Nyankopon hwira mo. Se abrene na ye ba sope na maje ye fel so na mo gina so nyame hwira mo. Ajo mami tina se ye na mi yinsam ne 1111. Okay. Because my asam obeka ye. Me de menene nya adwen. One ne nya adwene. Adentia. Menene nya adwen bako say. We are seeing young penny for baby say, yes, what goes around comes around. Okay. Na mi bisasa oba ben no siano. Share and then my main come historical crabby. Efa bema mesia wo binum so wa outside. Okay. Na ana asefem. Ajo ebeye jasa wote Ghana ha. So obi bie na no kase Ghana fo binum nya. And as a Ghana for be pemema na ya meja because ye wo Ghana ye wo ma papa wa ha. Ye wo ma papa wa ha e ma sabi wo mu di wo mu na mi bisa say ye wo binum wo ho ase dia me sister kan ye no one ba no de na dwen enenam. Okay. And then mami come story kitu e bi am bi am so ni share e wo outside. Even to offer ukra na unhu ne miss call na unni credit kwa u chesa unhu izraw u try say ubenya data na wo de buy the ebe friend enyo ba bia na sabi obo wa bra bom so peska wo ade a ija say de bia meka say ye wo nipa ne mu bi wo ho a enye wo sika no po ohia odo ohia frɛ ohia rechichire na mom say e bia ne ho chire na wo boa na sa nipa ne ye moa wo ya won krofo bi ho we gina kumam me si because ya be ma bi wo ho na ma me come story e bi kra wo beni mo nya ko me wi later ye be kasa story Matias me si a be ma bi obi na introduce me yi makuma mu nyinala to the extent say me try me possible best me ma wo fie me si wo niam mpo na sabe ma ye aduane mpa ma wodi because asobi a me kono me pastor na ma me mo me pastor tie ka kira me say me si a be ma me make sure say ma me si ne niam Mami nwe aduane mpo ma. Wo hia be ma mfra. Esini no ma. Mami nsini niema because mami nsini niema. Mami nwe aduane ma no. Mami nkwada ho mpo na sabi makosi akume wakotafre. Pastor Duro, me ame papa Duro na ka kire me. Afutu we die. Okay. Afutu aye papa de ma me. Na me busa niema we nyina so because my agency me person nkrofo ka we. Okay. O shebi. It me yi makoma mu nyina na me de ma ba me. Could you believe say me tifia me ye aduane no na fence a waba o. No no so ni obi chat foforo, oba foforo. They don't know aduane ma no. Me aduane, me yi makoma mu nyina. Me ni aduane ma no no so search for another oba foforo. To the sense say if me wo fie okra ma ye aduane na wi a, ma ye bibia ma wie ma sendi na gusu a me kono. Na another girl asamba fie.
to say me sent here ya wasankra forgery say yes aware ye worry obi wa worry obe worry na ye just papers then oba upo obema wo the office wanya enye abrantie ya kwa adwo wadi good some no oh that be some anya ndeka me say me say ajo me doga we are to the stand say me financial me di nichia obia me da bia me kasa say me oh me obi a ho minim said ya twempra me enu miensa because me yes a obeche me de no it my dey na ho to me so say oh so de me pesa me nware o emitie ni kasa made ba ko kan ya me da o say me bo mpaye na mka yesa me mpaye me mobi me de man say mpaye pa de amfa no oh yenti the way me so we dey the way ase nyame de e woni mu ajo satuna bo ha me bisa ni ska abuzege na ken asa what ya ni pro abuzege na ken me na me free makuma ma me ma ye ready senka me peno no obegware me man fa bibi ensie me kam no kwa everything ba wono no so mo no ye mfa wo serious o ewi asi mo no dia wodua no eno ana obetwa me de onya ko obekasa ye no mane mekasa emetre obi adwen because de bia mekasa e bia wo e na aba ne sa onhwehwe ni hyebrem e bia no so ye obi bibi because adie ne beba won kria o se unkria na atwadi ya o se ya o ma mi atwenya di to the sense of mame wato asam okede nke yesi madam fu bi asam so minim no wa be be say you madam fu no be be so obi na e kana asam tie nko that so the why say that be sad way ade a ekoso e wo oman we mu especially Ghana for man no yesi munya hunu se onipa no obrochire di a o ani adwene amode ni nipa ne ko nante anse sika on ho enti yenko ne kwaji ni bi ni why say mu yi sad ye no me pa twanye sa me minim obi a wo outside me na me toniema me to nkonton yes anam nkonton yeah and some few things na makosene na me dey man without penny enye ni sika na me po but ye hia arechiche minimum obi a mea so the one say ni sika ma so mesi we up to now oba Ghana po amfre mpo ye huni mpo ye ti ya ne say waba Ghana okay enye obi ya na sabe why na adwen say opabrochire for na woni me so Ghana for ma woni sabe o makosi okumagu egu omfon so o sa ya kan say Ghana for ma woni makosi okuma sabe egu omfon so ya kase si ye yie pia wo mo so no eno so what me say me the secret pia ana ya pese ba horo sa ya na wuka ya sese ya ho ba ana ya sese ya ho na ke sese ya ho ba ya nko nya ko be fa ne tara woni sabe nkrofo akosi okuma egu ho sabe wo mo ho ba minimum bia na ju afra no wa ene de afia ma feel na we bia wo kwa adwuma sa time a bia wo di kwa adwuma no o expect someone na have sex phone so sir to the extent that minimum bia we lose na adwuma because of sex phone so on ne guy and of trust guy na to the extent say adwuma no onya time a ono no be un say esro mo time and esu yen time it is time ono we adwuma mu no sa time na mind so ye free to the extent say ye yi na di because instead so all ye adwuma no wakoshe washroom have sex with the man and also we say ajo say you go for I know swear me say ye na di because of your phone so the are you coming on the on na ho ma but o pese be ama ne ho mra what na kakakra me pese wo pusi na nya choko no so ko fancy no di gu na pusi na choko ansa na ne ho aba I know swear then it's ya ka ajo ade beche iti mesram mani politi obi aje mekasa Ghana for ye wo papa for wo but omo ni na ho wo wayi wakuma msa wo ne nam no so na ni dida baabi because nkrofo born straight won shebi nkrofo eyelashes won shebi nkrofo nsa ya hihye won shebi nti ono hu se wo ye koloma mi na wonam ho na sa koloma mi na ono aye shepe na onam ho no woni mokwa afọ aso ye iti ade na say sika na wo de pompe no wonti mi mfa nhwa bia eni onya akona ho no wonfa mo na bi ma ne ho da bia me kasa ewiasi mo ho dia wudua na no na wutwa because wo wutina ho a wo ka bibiri ade na waje
wo mu say dia ye fie abaifo ebi mu ha ye empower ye wo bu ho a but ese se wo check sa de ma wa nyina e die na wo so tosin ehemfa na wo tosin because wo tena ho no opa che se ohun obi asabe no so ne na have sex of phone so da we ordinary kwafo bebre wo de bi esim minimu kwafo bi ho a oba me pesa na me ho aba me pesa wo ma me ho mbra me ho ba me onye iti me nka bibi se mane mechanic nsam na oka ne se na ebinim atu nti Ghana fo abrochirefo minimum obi a wo outside so decide we me bo adena aja muntubo fo because eyade a Ghana fo emma no binom yes ade no se bi omo gigigi omo sika di no gigigi omo sika sai ene ade a ehu no sika be ni age no mo so omo nje twe omo jiska no so omo so twen omo nje twen no is you do me I do you minimum crofo bi osani ska na oso so ma me hwa wo akosi akuma obo ha so wrong hu nyina collect character 360 sa na bi dia osani so mask and free when I catch you so mask and free omo mask and free nti so tie me a bia minim ne esi ye de but sansam na brochefo ne kan hwe ansa na obi owa outside best news ka no minia me say won say wa wo dia wo abanimu pansa mi so bit mi ka tell say me person tin don say wo wase me person tin choko me person tin kudra ka na obeka say den won na mo no omo de o ma adwen na mo omo ntina say preko pen fosika ma wo da da bia me ka say emma papa wo Ghana ha say pa and pa ya wo ma papa 100% nti onya akono a ono kasa no onhwehwe ne hyebremu yi because e wo ma papa yen wale yo nti mane me ya bia ne ekunu mu kwa wa abrochiro mo hwe yen mane me say obi adwen debi na so de sa de we abusam uguso hwe eya de party so de na eja ono so de ne nsam bebre eba no ye flisha ye fane say tawia tawia mam tawia ono so de ne nsam ono so dem sanya ma hwe ade mo ka no ono mo ya adwen to haida cheche mo yie pa ye nua bemba bi so edibi aba say sema ye kana atin say ene kwali ye pa okay so de bi pacho na o kan bi about say Ghana for emma ebrefan say ebruchifo memmen ofrewa wasend we sika no wasema mehwe body na sema manyai ade san chese atika na sabio on sanio obu ho a o say babe so wa start so on wo ho eno no wo ho nti ono age nke won say ma feel nti anwumre ya esa wo ya na aja me ho bakakra because won say minni ho a na won so be me wo ho no ajo wa kuma mutimu say bia wo do no o your taste eno your taste won person be lose no so and yes we yet Ghana ha na yet ne say abrochire me emma na nya izo yes oba nie even yes o mo twa ne kra do o mo de che omo free inti se mati sa adwin wo mitirimu no my husband and my husband to be be say me has bia for sex me deny and I me ka say there be inti so ka twa me say oni ha so dia na me pese wo nya na me homra metimi ahu say bia me ne have sex wo phone so a ne hutimi ba na me ne ya obo o say maybe I will be sad because I know you have asked me money, but at least tonight try to at least let me feel a little bit. Then the next day I will try and send you money. Na ebia won so ato wutiri mu so ebia mo browa wonni bi dia wonni kura ye den wa wonni ma na Ghana ha se niam mu ye den enti na won so do no na ebia mo start anwumre no o se wo hye den o se ebia me hye sei okay met me afro video say I know afro video me say pe bibi na fa phone ni si dan wo to fi wutrum fi wo twa fi wo yeah ajo me say me say o se for phone so wo kita phone ni dia abeka say jai o se for phone ni si ho ma me short we kuntumu ma me hwe o se me hwe wani biewa no biewa to am biewa se biem me pese mi hu kokko no ma hey ene man mo huna mane se mo huna mane ebusia san ebusia de wa sheda na se eseme ade ekoso me say ade me say mi sia ado mama ni hu o se me say o se okay ansa na me de mi sia be me bi o se ansa na me hu be ba na do di nsi ogu wa koso ekumanim na me te say ye twoko ebusia asem na ho me say na ye twoko na me say I dey twoko
answer na me baba me aje ba choko na me choko no so dey o se first na me say na nya ha na adu ko ba bi foforo ade choko na me dey start me na ma foforo no ye dey start die ni di choko am say ade am so no me say o ti me ka say ba na emfa left fato ha biem me be say na me hu kokko no me be say me hu fita bi ba ma me hwe che say o be fifi wa afo say fansa wom I'm coming hey asama ka say like I don't think say bia I say me who say you know me person me bo nya akudin na me kɔ no ho na onim odo me ni nyina na wo ho na me pie se me kɔ akɔta de iti me ba me ti so ode o se fawom me kɔ kese e ho na me fele me be so iti then yes na me fisa e de na kɔ so na me twe ben madam no iti me ti so se da bibiem me be se me hu kokɔ no na me se kokɔ ben iti ho na me gira window na me via window na no me bie na me hu say wa woro ni hu nyina no ne na ba ko sia na ayi phone tripod o say esi ho na so na ne nsai o se fawom me pesamente na me say eti me te ho na mi sam say iti ye komuni me say what the woman house me nko inside me pese ado mu nyina no ade kwa djuma na ade kwa sakokoto nsi agonyeska nka so benya iti wo wie na bi o ka cho sesa ni bibi na asa ni aboni be na wo mo so mfele ye unje o fele what do 2 point iti ebiasi mu no yesi wo adwale we na wo so adwale we ade na beba ansa na wo wie wo ye sa na ma wo nyina wo wie yo wo sa megire ho abo lumba nyom abo ayi kwajantu nyom abo ayi nyom no wo so pikin yo sa wan ayi short ibi wo so brazier abo ka dey say pint sexy pint na wo wi a wa betu ake me say project for no mo ya no do it is so ka say money my any ahoro nsam so ya ni ahoro nsam ahwa mo betu afira brochire ho me say o mani begwa me say wo jira ho wi a yo already say ya na peme oni anonso na mo pa brochire for no kwasia samu pia dodo na me say na me ka dodo na wa say nyuma me pedie wodo de say ya na peme no do de say ya na peme na nya say dia wo Saturday po na o de say ya na pe wo would phone say jina tripod ne so na wa se brazier abo opekra would a man hwehwe be naked na odo de say ya na peme no esese wo de sa na anu anyom ne ko atuwake and say o ti o mu ti esika mamo and say mu jisika just say bakata me say money bre no me say sa wo kan yanka me share that friend me now for no more more secret about this program dey say dey e beto aso pa free say beto aso me say major information pa if we start ya wo kan na me chat we say me ba nyina na me kita na omo kire me niam omo ye omo so ye me say osishadi woni mi naked e wa bontena eduru be wo mo abroche no mo so blackmail so one first ka we amame a meto agu eno so en itu onya akwa wo ka no onya ni oye no mane mesai obi adwen ye wobi wo ho a woyi na koma ye num se yakoma mu pefe ne na mo ye po obi asabe ye ne bobabra ye mpo obi a beji ni ska e bia ye bi se uska na no twere se bia ye ho akyere ye enye se bia po pa ye bi se ye bedi usika no ye won krofo bi ho a ampa onye ska ampa onye just a little push na nkono so akwa abrabom wa honia owo bi ni mom no omomom na omotomo am ne edi omuto ye bekoso edi omuto saa so ma ansesa ya bekoso edi omuto saa nti ajo me di asema we a woke man yo de na asamba me ne nya adwen bako si me ne nya adwen me kasa me ne nya adwen na meboa abusia onuguso hwe ana say oni aguso hwe adepa TV fa wo so agen kire ebre ensem a abetodwa ensem a eda edwa so ye ka eho asem ene safe na bia oba homa no so ana so oba hwe obuhwe a Ghana for emema ne bi omo amono ne omo abrochire ekirem ede tudwa ese omo hia Ghana ni ebia ewo interview eyi so ene social media hodo ya abaso ya won ne chat o maame mewaro no wagye atum ampa yo mapene so me no betena afi no ahya ase sresre ne sika ahya ase gisika bi free no ho afi no pie mo Ghana ha no ma na koye kremu bidini kese o hwe o kan wasem enye yi nafi enoma omo wabrochire omo sende ede bane nyina no na ko ba se Ghana fo ma no binom etwi omudi enna samre de omo so omo ani eda ho
eno na ye busa se ensem omode tudwa no eye enokre anase enye nokre sei na wo so ohunom sei na esiti obi de bi adiwa na sei na obi so na bisa kwa se emema no so twi ema no di e wa abrochira na enem se bema bia na ema no from asem matu dwa nti no abusia yetimi hu de ekọ na mo gide se betu abaso se emema no so ye de etwi ema no bidi enti wo a wo hwe eye Adepa TV betu ma fa number no afre na fe won so ye no ba atwi ho nkomo obi so aye wo no fabula na so ni ho nkomo e wa Adepa TV eso and some de enche no na e ba no okay obi abaso anase na se na site okay yenye obi wa ha no se ye no emo nkomo yi na afi ye no ntwe nkomo nti obi aba homa no so so de sem e ba betudwa e wa Adepa TV ye mpeki na naja ye ntoa so e wo ye nkomo hwen abusua Adepa TV ana aguso a wo hwe dwuma de am de be fe na kwose adwuma do fe ma jo manage ho ye pa yenya ye ofefo ba ko wa nti ye mpeki na no mra so me ba cho eni de me fra say be the global ambassador copy again. Oh, okay. Because of free copy again. Oh, okay. Na bacho enkomo ya ekosi won so dey na wo so kan. Enkomo dia some mama stress anti me hu dia men kan ko. Asem kase ni. Anyway, you am say aba wo ma say fa. On say emra me wo school. Me teacher o say obisa bibi na say o say me ja ni fia o say o say me wo ponko na was e muslim oh enti no sad distance in there say e chacha chacha hey no can say chacha bia na obenya oba chacha okay because enye ni nyina na be prove you know rare so bia na obi oba bi no say oye no mind game, you know, odidi wadwene ho. Or do sika kwa. And if you be so no so be faithful to you say I mean, you know, or is serious. It's a little bit complicated because a man in a big no correct. And he said that madam so can it be around no bugger so man I win in any ade. Oh, say na feeling. What the feeling at okay? James. I like that. Oji feeling le na no. Oji feeling na like say wo ko di me no ano no. Na sister no can. And then so I consolation. There's watching our baby. Oh, okay. Yo, I was also for again today every Adepa TV so there some there aye bebre ja abofo bebre po so bala so mesi no boti ma baso na de e ka ko de aro aye dre kama ga ja say de ni ko ni na ba wi de say na ko ba say so wo abroche say oye video ada say oye ho kire obi na ono so bo osika de a ateka na say na hihie good. What you feelings or no so what you feelings. But as to say, Obeka say Ebia and a Nipano and a Ghana former Chidino, Chidino, only 9 years I did that. Young Kano Crebre, ya, one ham ya, and in a Ghana former Nibi, and then I brought you for into or patches say on sheer baby and boss. Bra. As see how natural brochure for men, my point of man faso. So dear shot the king. For when I see her, for when I see her. And the same meeting come. Meeting quantity said, me bema me or meeting so much sorry if he said, Sa for when I see her, for when I see a suku, one in Kobe. Then only Kobe, so you can remember Papa come in beha. Eh, and see a brabo would a man be fair when you. Mujia. What the actual things that woman she man be edi. Na man be so give musika so ha. Na bra yi ke what's a chacha. Eh ya chacha na wo bo. Enti fa she utim e fama wa wala. Fama wa but e you be aso net sa. You be at this. Because oba bi wo ho no o pe push ke. Oh okay. Enti wo so be ma wo hie oba. Na oba no hwe na wo pene be do baby na wo sa atenka na wo ma no e kofoma. Panekocha was spiritual father. Okay. Panekocha umayam. Panekocha udinsini. Yen checking in share. E dey na bibi di nechi na bibi di wow bear man wechi. Preventing wo say wo hu ade papa you can recognize ade papa. Nature is a wo sorry what talk
What's any 160 million? Was saying, can you go to assassin? Hey, hey. Someone near to why and once to the crowd. Okay, abusia. Zabe de akomo twe na na ogusu a wo hwe. Me nim se for instance me nim se obi be ma bi adi unya de a. Aha we no wadi unya me sro me ente kan na otwe nkomo. For instance they can say is true pa that gas means e bi ato. Me nim se bi ato de a. E bi to so de a ma ehu ati. Aha na afi ye mo nkomo. Me ye twa program so ade be si wa alo. Emfa papa yo emba. But you can say on the train como, Sayo Yamisha, we said, Maya Konya, I mean, no dinkomo at the party. So I had a little bit in the AC, a rather ayadum, na yes, ma, enche, Vishia, a better shabby, and command the better was a bring now. Oh, how pa and say. One more blue, one more Ghana, oh, how pa and say. Rebecca or the party with my aviation phone now. Do baby there yo, the baby there yo, or baby or blue tree, what boy baby our hanum, baby next simi pa. And also no may you never can was him. And since I'm ready, August the party, then the Bebro at the party, so maybe tap cent for any boy, tap cent say no man in America, Canada, or send this can be fed and one tap cent. Would answer for a phone call placed or that Lubusa was informed the promo code now. No, but at the party promo code at their shame. Bushima pay Europe 5 from America, Canada $10. Or send this can be fair a year free of chatting, but mobile money bank account 10 times on a babatum. The boy I saw ya senate. Emerge Medina Ebro come and produce the so each you know to be a kama edima ewo aye at the party so erade yadom na yesu ama ye bese ehye bim mo amoje ebere ehwe eye at the party so no nyankopon enhyira mo nyina obi a mo nya bere na kire mo hwe no so no nyankopon enhyira mo nyina ye ne gye mo ho ye adam bruta mo so mo ya dae pa enti samre de ahade de komo hwetwe ni na edi AC wo bese ofre na kire ba so bibi ha wa wo do frɛ number na ye no bedi nkomo na kire ya kan wato so nti se Ghana for man de wo so ma hwehwe no mo biyim nti se de sem esisi pa nti ana de dwuma de ni na esi ye besa hye bim ya krabo